Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umugaba w'amakuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Ken Rugaba wabajwe n'urupfu rw'umusirikare muto ufite ipeti rya Liyetona wirasha agapfa kubera gufatwa nabi mu ngabo. Uyu musirikare Liyetona Amon ariho yabaga mu basirikare bashinzwe ibikorwa by'ubwubatsi cyangwa se engineering brigade, yari amaze imyaka 12 mu ngabo za Uganda UPDF. Uyu musirikare avuga ko yabariyahuye kubera ruswa n'akarengane biri mu ngabo za Uganda. Avuga ko ari umukuriye Meja Ogwanga yamufataga nabi ndetse ngo akanamuteranya ku buryo mu mapeti yazamukaga uyu mugabo ashaka abadashaka bagapyinagazwa. Ikinyamakuru Chimpri Post yazwe Liyetona ariho yiyahuye yavuye mu kazi akagera ku kibuga cy'umupira w'amaguru yirukana abana bakiniraga arira sarapfa. Umugabo w'ingabo za Uganda General Muhozi Ken Rugaba ari mu babajwe n'urupfu. Yavuze ko ruswa mu gisirikare wewe na se President Museveni nta gihe batayivuze bayamagana, ariko yanga gushira none ngo utangiye kugira ingaruka ku basirikare batoya. Ikinyamakuru Chimpri Post yazwe umusirikare mbere yo kwiyahura yasize yandikiye umugaba w'amakuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Ken Rugaba urwandiko amusaba kujya yita ku miryango y'abasirikare bapfa kuko arabiyambura ubuzima kubera kunirwa kwakira akarengane nka ubwe. Mu ncamake y'ibaruwa ya nyakwigendera Liyetona ariho yandikiye wari boss we Muhozi, aragira ati: nyakubahwa umugaba w'ingabo, mbanje kugushimira imiyoborere myiza mu gisirikare nubwo ufite abakuvangira, Imana igumye guhundagazeho imigisha. Arakomeza atari ko rero nubwo agiye ngiye uzasura ingabo zikorera muri bato ya engineering urebe urwo zapfuye ugereyo umwihindura. Ati ninje mu gisirikare mu 2013 ngenda nzamuka nisanga muri iyi batayo. Hepfo arakomeza ati Meja Ogwanga ni ubaye imbarutso y'urupfu rwanjye kuko kuva nkigera muri iyi batayo yirukanye abantu benshi bakoraga nta wahaye amahirwe yo kwisobanura. Muzanarebe imishinga yose yadindiye byatewe nawe ukorera inyungu ze gusa atareba igihugu cya Uganda muri rusange. Hasi aragira ati nyakubahwa umugaba w'amakuru w'ingabo, uyu Meja Ogwanga ni umuntu ukunda guteranya abandi kandi akaba umuntu ushaka gukurura yishyira gusa, azamura uwo ashaka agapyinagaza badashaka, uzagera ugira impinduka wakora. Asoza agira ati Lieutenant Amon ariho agaragaza nimero yamurangaga mu ngabo za Uganda. Ati ubu ndapfuye iyi si ndayisezeye, umurambo wanjye muzawujyana iwacu ku ivuko mu karere ka Rukiga ahitwa Kamwezi Kibanda Katungu. Mu gusoza iyo baruwa asoza agira ati maze rero nyakubahwa umugaba w'amakuru w'ingabo, nciye bugufi ngusabe kuzita ku dupfubyi twanjye nsize imusozi uzaturere nka papa watwo kuko ubizi neza ko agiye mfuye nigendeye. General Muhozi yavuze ko babajwe n'urupfu rw'umwana w'umusirikare muto uzize amaherere yerutswe mu ngabo, ariko ngo urupfu rwe ruzahurirwa kandi ibisambo byose bizafatwa. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banitswe abantu barirwa mu 300 batuye mu karere ka Tindireti n'andi bateye sitasiyo ya polisi yitwa Chemase basohora umuntu wakekwaho ubwicanyi baramukubita kugeza bamwishe umurambo we barawutwika. Amakuru ava muri Kenya avuga ko bwana Victor Kimutayi wari ufite imyaka 30 yakekwaho kwica umugabo w'imyaka 38 aribyo yarakurikiranwe kuri sitasiyo ya polisi yarafungiyemo. Urupfu rw'uwo mugabo ngo rwababaje abaturage bumva ko bamwishe gufungwa atari ubutabera bwabutanzwe. Barya karungu bamusangaho yarafungiye baramukurikiza. Icyababaje abaturage mwako gace nuko kugendera yishwe n'abagacagurwamo ibice, ndetse uyu Victor Kimutayi yemereye polisi ko ari we wamwicaje no kwerekana aho yagendaga ajugunya ibice by'umubiri we. Ikinyamakuru Daisene nito cyanditse ko abaturage uko bari 3,000 batishe gusa bakekwaho kubahemukira byanarangiye bangije sitasiyo ya polisi batwika n'imodoka bahasanze. Umuyobozi wa polisi mu karere ka Tindireti yavuze ko abaturage bahageze bagasaba ko babwa bakekwaho kwica umuntu. Igihe abapolisi bakijijinganya ngo barabanza batwika imodoka yabo yari ihari ngo babereke ko nta mikino ibagenza. Abapolisi bari kuri sitasiyo ngo bagerageje kurwanya abo baturage ariko barusha imbaraga bacurugi binjira muri kasho basohora uwo bashakaga bamutera amabuye kugeza bamwishe baranamutwika aracyarakongoka kugira ngo atazahambwa. Igitangaje ariko polisi yavuze ko abo bantu bose nta rumwe babashije gufata ngo bamaze gukora iryo barahungira mu bice binyuranye buri wese acukundukwe. Polisi buri wifatira manjirirwa. Polisi ya Kenya yamaganye icyo gikorwa isaba abaturage gucika ku muco wo kwihorera bagategereza ubutabera nubwo abangaba babwiye ariko ngo butandukanye n'ubwo bari kuzahabwa. Polisi ya Kenya yavuze ko ibyakozwe n'abo baturage atari byo ko ngo kuba bangije ibikorwa byabo birimo gusenya sitasiyo no gutwika imodoka bishobora gutuma batabatabara ku gihe. Ubu hatangiye gushakisha abo bantu bateye polisi bagafungura umuntu bakamwica, ndetse ngo ibice bye byasigaye bidahiye byashyizwe mu buruhukiro bw'ibitaro iruhande rw'uwo yishe nawe. Uyu muco wo kwihanira ku bakekwaho ibyaha by'urugomo ureze muri Kenya, ariko ntibyabagaho ko abantu basanga umuntu muri gereza bakamusuramo bakamwica. Ni nyabije mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banitswe uruhuri rw'ibibazo cyane cyane ubukene byugarije urwego rw'uburezi mu Burundi ubu ngo rutuma mu mashuri yisumbuye bura abarimu. Ikinyamakuru Iwacu cyanditswe nyuma y'ibura ry'abarimu muri kaminuza y'igihugu mu mashuri yisumbuye naho abarimu babuze. Abenshi bava ku kazi ko bavuga ko bakorera ubusa badahembwa neza bagasanga nta wakura ashonje ngo bishoboke. Nko mu ntara ya Kayanza ngo abarimu barabuze kandi impamvu bataza ku kazi n'ikizwi na bose, ubukene no guhembwa nica ntikize. Umwarimu muri iyi ntara yabwiye iki kinyamakuru ko leta yababwiye ko bagomba gushaka uko bunganira agashahara abahembwa k'intica ntikize. Bareba bagasanga igihe cyose baba bari ku mashuri bahitamo kubireka burundu kwigisha. Iri hembwa ridashimishije abarezi mu ntara ya Kayanza ngo ryabashyize mu madeni ahoraho
bamwe babona ko batazabasha kwishyura akazi baragata barigendera. Ubu ngo amashuri menshi nta barimu agira uretse abagenda kubera bwo umushahara, ariko ngo abandi nabo usanga ari abanyabyaha bamenya ko ibyo bakeka bizabafungisha bagahitamo kutorongera abana bakabura bigisha gutyo. Mu gihembwe cya mbere kitararangira muri intara ya Kayanza abategetsi bavuze ko bamaze gutakaza abarimu 15 umwaka ushize ngo babuze abarenga 40. Iyi ntara ivuga ko yari ikeneye abarimu barenga 900 ariko ubushobozi bw'igihugu buteganya ko bazahabwa abarimu 50 gusa. Ibi nabyo ngo ni ikibazo cy'isobe. Ubu bukene ntibuvugwa mu burezi gusa kuko ikinyamakuru SOS binekenze ko abatuye mu mujyi wa Bujumbura batari iminsi mikuru ko ubukene bunuma. Abenshi babifashe nk'ibisanzwe kuko ibiciro byazamutse cyane ku masoko muri iki gihugu cyo mu majyepfo y'u Rwanda. Umunyarwanda arihorera tumukene nta rungu yabonye imboga bura amavuta. Abakozi ba leta mu Burundi bavuga ko nabagerageje gushaka uko bajya kurya iminsi mikuru mu ntara ndetse n'abavandimwe babo wabonye itike yabuze imodoka imujyana kuko igihugu cyabuze esansi, ibinyabiziga byinshi birabitse. Hanyuma ariko kandi Agathon Rwasa imbere mu batavuga n'ubutegetsi mu Burundi, abadepite babiri bo mu ishyaka rya SNL n'abakomoka mu mashyaka ari mu Burundi bwa bose ntibari ku rutonde rw'abemerewe kwiyamamaza mu matora y'abadepite ateganyijwe muri Kamena umwaka utaha. Komisiyo yigenga ishinzwe amatora mu Burundi Seni yasohoye urutonde rw'abemerewe kuzitabira amatora mu kwa gatandatu k'umwaka utaha. Ihuriro Burundi bwa bose ryakumiriwe muri ayo matora ryemeye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ku itariki ya 17 z'ukwezi gushize kwa 12 umwaka ushize, rihuriyemo amashyaka ya Frodebu, Kodebu, FDS ndetse na CNDD. Seni yavanye ihuriro Burundi bwa bose ku rutonde rw'abemerewe guhatana nyuma y'iminsi itageze ku cyumweru. Agathon Rwasa atangaje ko azifatanya n'irihuriro mu matora. Seni yasobanuye ko yavanye ihuriro Burundi bwa bose ku rutonde rw'abemerewe kuziyamamaza kubera ko urutonde rw'ihuriro rwari ruriho abadepite 3 mu ishyaka SNL kandi ritari muri iryo huriro. Kuri Seni ngo ibinyuranye n'ingingo y'12 y'itegeko rigenga amatora n'iya 7 y'itegeko rigenga amashyaka mu gihugu cy'u Burundi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe bavuga imirwano ikaze yangarije ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 yitwa Bweremana muri teritwari ya Masisi mu rukere rwo kuwa gatanu. Ikinyamakuru Actualité cyanditswe imirwano yumvikanyemo imbunda ziremereye yatangiye mu masaha 10 za mu gitondo kandi ngo birebera hafi ya saa kilometero nka 30. Umuturage wa Bweremana yabwiye ikinyamakuru ati abantu twese dufite ubwoba kubera imirwano, buri wese ari gukiza amagara ye. Uko kurasana ko kuwa gatanu kuje bikurikira ibyabaye kuwa kane naho ngo rwabuze gica ahitwa Banyungu muri shoferi bashari muri Masisi. N'ubundi sosiyete sivile ya Masisi yavuze ko imirwano yakomerekeje abaturage basanzwe basivile kandi ngo habayo guhunga ko abantu benshi kubera intambara. Iyo sosiyete sivile yasabye ko ingabo za leta zihabwa imbaraga yaba kongera umubare w'abasirikare ndetse no kuba ibikoresho bagahangana n'izi nyeshyamba. Ubu muri Sake cyane cyane muri grupu ya Kamuronza ngo ibintu ntibyoroshye, ariko nibura muri teritwari za Rubero na Nyiragongo ngo hari akantu k'agahenge. Ariko ingabo za leta ntiziratangaza amakuru y'uko ibintu byifashe neza aho ngaho i Masisi. Imirwano yo kuwa kane yatumye abaturage mu midugudu ya Kahira, Busoro ndetse na Buhimba bahunga. Hirya gato yakiriye mu Rwanda ariko none ubwo mve muri Tanzania, chairman w'ishyaka ST wazirindwi bya Zanzibar Bwana Osman Masud Osman yavuze ko ashaka gusabira ishyaka umwaka utaha akaziyamamaza ku mwanya wa perezida wa Zanzibar. Uyu munyapolitiki kimuraje ishinga no gukura iki kirwa cya Zanzibar ku cyo yita ingoyi, kuko avuga ko iki gihugu gisubizwa inyuma n'imitegekere ya Dar es Salaam, agasanga namara kuba perezida azanahita cyomora kuko intara ya Tanzania kikigenga nk'ibindi birwa byose muri Afrika nk'ibirwa bya Maurice cyangwa se Seychelles. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko Bwana Osman Masud Osman yavuze ko abanyazanzibari bakennye kandi bafite umutungo kamere, akaba ashaka ko babera umucunguzi, umutungo wabo ukababyarira ubukire bitandukanye n'uko leta ya Tanzania batindahaje. Uyu mugabo usanzwe ari vice president yavuze ko ashaka ko abaturage be bagira ubwisanzure kandi bakagira umuco wo gukora politiki nyayo atari ibipindipindi bashyirwamo no gukoreshwa amatora afifitse. Bwana Osman Masud Osman yavuze ko yifuza ko abaturage ba Zanzibar bagira uruhare mu mitegekere kandi bakabaza inshingano abategetsi babo. Umwaka utaha muri Zanzibar hazaba amatora y'abadepite ndetse n'aya perezida, kandi mu gihe Bwana Osman Masud Osman yakwemererwa guhatana yahangana na Hussein Mwinyi usanzwe ari perezida wa Zanzibar, ariko nayo ngo uburenganzira azabuhabwa n'ishyaka CCM yakomokamo.